Yeah, sila ni Joseph nag-practice o Taekwondo taga national og si Chloe sila guys si Chloe og si Joseph taga national high school na sila there sa SLSU nag-practice og Taekwondo naa ang akong mga silingan nga mga guwapa o guwapo naa diri ang atong Misty and Santa Cruz na si Chloe Laurel. Home door with 26 years after the home door of half day. Okay, then promotion test, from regular school or regular training after the big decision and the promotional test. Guys, kinagsulti-sulti pa ang elementar. Ilang sir na magtugto og Taekwondo. Nag-istorya pa. Like the beginner's class, or white belt. Then, sunod na yellow belt, blue, red, brown, and black. So, what is the secret belt degree? Nako diri naghuwa. Then the uniform, if you look at the trainers, the assistant trainers here is and that's the uniform, uniform. So, yan ang uniform. And I love you is area na tinuan. So, uniform, itawag sa tubo. Naghuwat na perform na sila sa ilang Taekwondo. So, the white collar uniform, that is for white belt to brown belt. Good morning and bye-bye. White collar. Ito, kamay na. Well, look guys, good morning and akong tanan. Di-exam ko dito. Mother is si Chris ug si Ambi sa St. Chrissy sa SLSU. Kana diri ang taga national mga estudyante magtuon og Taekwondo para sa ilang PE. Dugay ba baga? Na guys, ipang ang mga estudyante kay harang kainit mga guwapo o guwapa. Ipang ang mga estudyante. Computation. What is example of homesick computation? Gikapoy na ang mga estudyante gumuwat kano sa sila mag-perform. Grabe siya. Okay, so this is an example of the Philippine teams showing homesick. This is a competition in Asian Game. Synchronized homesick. Synchronized in group as the group of 3. Kung ito na individual, dapat ibuhala mo dua. Kadugay mahuman guys. Sige pag salty ang ilang taga-tudlo. Ko na ako diri. Unlike sa kasi na sports, medyo sakit-sakit yung nakagutan ko. This is showing